So hello bab song jotono sarik kaham joto chini tiprasa rubber tapers rono kini ang noron bagai haino hai tuwi faijak latest rubber domestic price in Agartala as on date 27 tarik 3 March 2025 ni sarik fangjorani latest update saklaijak by Government of India rubber boot ni facility officially notice on bab song Delhi no teruk rubber red Agartala o kujugo kasai tongmani mangpli nujak tongo noro haino klaisa dam by tapaldi te kisa dam agogroi noro te kisa dam manan bagai chaitok di joto takurong no ani koimo song ka bab song noro ani screen no nugui mankna egloge tinta jagani latest domestic red update ongkhorjak uilao tongo kothayam second tongo kuchi o duita ke Kerala state ni te paithago tongo Agartala songke bab song phadi jeng chini Agartala ni latest domestic rate no cherry naileyana oro tongo duita category type of rubber sheet kaisa hingke RSS4 tei kaisa hingke RSS5 songke phadi jeng RSS4 by RSS5 ni difference eba phellaimung bahai tamo obo saimalayana RSS4 hingke ripe smoke sheet mane pura fully dry kran kumun smoke rojak sak sajak rubber sheet iko norok ani screen no nugui mankna iko obohai gete RSS5 bo ripe smoke sheet category o nokhobjago obo smoke rojak fully dry kumun kisa jak slu ungjak norok ani screen no nugui mankna iko obohai sofading ke jeng price ni digi thalaiswana RSS4 ni price hingke 19600 as per 1 quintal no divide by 100 is equal to 196 rupees per kg 196 টাকা কেজি o klayo te RSS5 ni price hingke 19300 as per 1 quintal no divide by 100 is equal to 193 rupees per kg 193 টাকা কেজি o klayo RSS5 ni dam song kembab song norok tinisuk joratei norok ni local market of busuk joratei highest rate choloi tong kisa comment ke sari te local market by domestic rate kisa misa phellaimung dam tongoi mano tamni mala depends upon location te bepari no song kembab song video chajak hangke norok kisa like te share kher di te chini kubun tipra sorbo nungnani ingthang